esigabeni sokuthi ke kuyo yonke angenisa politiki kodwa futhi nginelungelo lami umuntu omphambi kwabantu inqumo oyithathayo sekubonakala mina ngimasaja iqembu lithize lezepolitiki lesopolitiki ukuba ngusopolitiki ogqamile nje phela nje yabona nje phela nje ofana noJulius Selo Malema in our lifetime that ever exists nimbi nefanele yenziwe ifanele kufohlwe kuyona ubulldozwe bese ke ubheka ukuthi ukugovernisha ama premier candidate wonke namaqembu abantu amnyama MK bingena iqembu la premier candidate obviously EFF bengeke binalo ayilutho lento le dodo umgodoyi lento le EFF lethiwayo umongezi thwala into engekho nje yabo bese kuzothi ke MK bingenawo umuntu o premier candidate lokho kukhombisa khona ukuthi ama challenges abengakanani yabona so and then ke inkatha iyona kuphela ebi ready ngiyayibongela kakhulu nangama position ewatholile IFP ngiyakubongela Mphemba ukuthi kandlela futhi imisebenzi yakhe enkandla siyayazi imisebenzi yakhe engicetshayo siyayazi yabona futhi ngiphinde ngibongele nenduna kolokazulu uthula sizwe Thelezi umfundisi ngiyabonga ukuqhabela kithi umsebenzi wakhe emihle siyazi Zululand namhlanje uMC kaCocta futhi uqalile uyasebenza imisebenzi yakhe yabonakala iyagawula nje nje nafanele gawula khona eJoburn Town siyabonga kakhulu mfowethu kodwa bengacela kunina ukuthi ningacompete ngokwama colors amaqembu nenze iqiniseko sokuthi nisebenza ngokubuka njengomuholi ke bathatha isinqumo esifanele abantu njengoba abavotela ukuthi babe uhulumeni ukuthi babuzile ukuthi ku right ukuthi mina ngasithatha stopini ivasili ngekho mina ngahambe umsebenzi ngagcine yakho enhle. Thank you very much my president, you have done well and ngifuna ukusho kubantu baseNingizimu Afrika ukuthi engakukhuluma nomongameli ngaphinde ngakukhuluma nobhala jikelele ngizodedela bona when the time is right announce umongameli kodwa ukuthi amabhinqa ayamabhinqa asekwazi Natal kuphela aseNingizimu Afrika jikelele futhi izizathu ukuthi mina ngikwazi ukuthi ngigcine ngiwela ekutheni ngisupporte iqembu libusayo ilona kuphela akekho ngaze ngimcele ilona kuphela la nginikeza attention lathumela OSG twice 3 times ngihlangana naye laphinde lathumela umongameli walo and Lord I think that was an enough respect for me as president wamabhinqa njengomuholi ke bathatha isinqumo esifanele abantu njengoba nohlaba isebenzile ngiyabona abantu bethu uhlabisa abanye abantu nje ayikho ngisho iyedwa umuntu kubo bonke la ngisho uMackenzie lo ojabuliswa wengane bangambuza ukuthi uyikuyile nakubantu ababevotela ababavotela ukuthi babe uhulumeni ukuthi babuzile ukuthi ku right ukuthi basebenzisane neNC akayikho noyedwa iDA ke yayani kubantu ayikazi yiye so ungizwe ixoki akuthami khona abo angikhona abo iIP ke yababuza abantu ingoba uhlabisa wenza umsebenzi omuhle kakhulu wathatha isinqumo esifanele kanti abaholi abani if you elect leaders you elect them to trust them in due course so when they take decision you must respect their decisions so it's simple like that yabona then manje makuzoqala bebuze ama opinion nabo bonke abantu naba angry abanye mina ngafelwa ingane lo bani mina ngasithatha stopini ivasili ngekho mina ngahambe umsebenzi ngagezile uthiwa ngiyanuka amanzi awekho othocima konke lokho must be resolved kodwa ugcina usuku ukuthi uma umuholi uthatha isinqumo abantu okufanele bekusona ingakho ngi appreciate